بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هرى باو يتفد الله جولا النبي صلى الله عليه وسلم إن عندي وند سريا الإسلام أنكو سريا الله ينكيجو إمورد تقول ويندرندن أن إفوجو وفياك وين baynon ɗum ɗon ko non woniri darɗen tawɗen sariya Allah on ko sariya timmuɗo kanko tu wawi réglude probléme ji muskilaji ɗi wonɗen heɓude ɗi e ngu zamanu men ɗo ka aduna men ɗo e ka gurdam men e ka société men. Tawɗen himo lutodiri e loi fondamental ji wona ɗi sincede ɗin fewno ɗo tawno kanji hiɗi lutodiri loi fondamental leydi hay wotiri yaada e ndiya leydi. Allah subhanahu wa ta'ala o dalika Qur'an makko ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. hara o sariya ɗo ma nde anare ko immorde nun e mo hina Allah on tawayno luutodiral molanangal luutodiral mawnugal. Joni noon sariya on ko timmuɗo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala si o yamiri hunde o darotako ka o yamiri ɗon tun o ɓanginanay yamiraɗo on laawi ɗi o wawata rewde ɗin e laawi newinanay ɗimo ɗin waɗugol ko yamira kon. Allah kadi rerɗinay yamiraɗo on fii yo waw waɗude ko yamira kon. Allah jonnamo possibilité e balle fii no waɗira ko yamira kon. Allah subhanahu wa ta'ala daali wasta'inu bisabri wassala wallinore muñal e julde. Nokkugo kadi o daali inna salata tanha anil fahsha wal munkar. haray julde nden nde haɗay pankare nde haɗay bone. donc ɗum waɗi si Allah toujours o rerɗinay so tawi o yamiri hunde o yetotoma o ko wallitotoma waɗugol nden hunde o yetotoma kadi nafa ko woodi kon e nden hunde. ante tumande subhanahu wa ta'ala daaluno o inna allazina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وإن بن قمدين بالله بقول لي موجي كو كامبي بولي موجودي ويندر نين فو njoddi maɓɓe ndin ko aljannaji ɗi andanɗa hoore ma no ila sengole kuɓeje majji candi. Allah welama ɓe kamɓe kadi ɓe welama mo. ɗum ɗo ko rerɗingol ko njoddi ma ndin ni sayi a waɗi ɗoftare Allah nden. ko noon kadi woniri so tawi Allah subhanahu wa ta'ala o haɗi hunde o harmininde o harminay kala laawi hewtinayi ɗi e nden hunde e kala ko rerɗinta e nden hunde e kala ko wallitoto faggitagol nden hunde. wondude kadi o ɓanginayi kamba molanaɗo wonɗo on e faggitiɗo nden hunde. Allah subhanahu wa ta'ala no daali wa man ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha. mo yeddi Allah e nulaɗo makko on haray no wodani mo yite jahannama ko luttinteɗo nder magge. joni noon mo daari o sariya Allah islam darɗe nunɗal o taway wonde sariya l'islam on addanali en sina kala ko nafata en kala ko moƴƴi. sariya l'islam on haɗali en sina kala ko lorrata en e kala ko boni. subhanahu wa ta'ala on o daali wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'is. himo daginana ɓe laaɓuɗi ɗin himo harminana ɓe soɓɓuɗi ɗin. joni noon no jeeya e ko ɓuri soɓude e soɓuɗi ɗi harminana ɗen ɗin ko innete attabarruj. attabarruj subhanahu wa ta'ala daali
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ni be sonnabe ni be ka cuudi mon wata on yaltu weebi toron no weebi torayno be majjiyankobe arambe on woni tabarruj e yewti fi tabarruj ko woni tabarruj ko si tawi sonnajo on feññini cuuɗaari makko yaltini kala ko labintamo woɓɓe go kadi karamo koɓe gono inni ɓe inni wo ko won tabarruj ko ñaaƴagol yaltugol bunga manto si sonnajo yalti ka suudu tawi mo bunga mo waɗa yaadu ɗuma ko ɗum ɗo woni tabarruj kono tigi tigi tabarruj ko kala cuuɗaari ma ɗum labintinagol ngol sonnajo on faandu o labintino hara faandare makko nden ko fii welugol ko fii labi yeeso worɓe janamɓe hay si tawi ɗon ko zilbab e niqabu o tigi waɗi tawi zilbab makko on ma ɗum niqabu mo waɗi on himo suɓi couleur ji makko ɗin himo labbinimo ko fiyo labbe fiyo yiwɗo woyno no foti hara ɗum ɗo kadi ko tabarruj innete ɓen andi sonnaɓe buyi tigi tigi buummiɓe kono haɗa ɓe wadde tabarruj sabu hiɓe acciti gite maɓɓe ɗen ɗe yaltiti hiɓe maki yiɗen gite haade laɓa a yiyay tun tawa no makiyano laɓa to ɗumanni ɗum ɗo fof ko tabarruj innete yo Allah dandu en joni noon o tabarruj himo mari probléme ji himo mari lorraji ka diinawo e ka adunawo no jeeya e ɗi lorraji wonde o tabarruj o yaltugol weeɓito yalta hollito yalta ñaaƴo ɗum ɗo no jeeya lorraji mum ɗi wonde ɗum ɗo ko yeddugol Allah e nulaaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam mo yeddi noon Allah e nulaaɗo makko yo andu dey wonde ɗum lorrata Allah hay hunde lorrata nulaaɗo hay hunde oti haray lorraali sina hoore mum sina wonki mum kin nelaaɗo no maaki sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo Bukhari filli immorde Abi Hurayra ɓe maaki kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba mofte an ɗen fop naatoyay aljanna sina on saliiɗo fa qalu wa man ya'ba ya rasulallah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba nelaaɗo maaki kala ɗoftiɗo lan o naatay aljanna kala yeyan haray o salike haray ko kanko sali naatugol aljanna wona gooto haɗimo no jeeya kadi e lorraji tabarruj wonde tabarruj ko zunubu mawɗo jeeyaɗo zunubaji ɓurɗi mawnude halkaydi ɗin ariqa musnadil imam ahmad e hadis umaymatu bintu ruqayqa on arno ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeeyondirgol e makko final l'islam nelaaɗo maakanimo ubayi'uki ala alla tushriki billahi wala tasriqi wala tazni wala taqtuli waladaki ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى نلا هادي مودون بيجي او كون هادادي وند ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى وتيلت ويبي تورانو بالروب جاهليا كاغال أرنال ساتسكي كاتوايدو الله تكيري on tabarruj o takkindirimo ɗo e zunubaji ɓurɗi mawnude ɗin immorde sirkugol e wujjugol e zinugol e ittugol wonki e ko nanjetataymo ɗum ɗo holli e wonde o tabarruj ko zunubu mawɗo jeeyaɗo e zunubaji ɓurɗi mawnude kanko kadi to jeeya kadi e lorraji tabarruj wonde o tabarruj yaltugol weeɓito adday kuddi raɗoto kadi immorde yurmede Allah subhanahu wa ta'ala fillama e Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yalla yarloɓe kamɓe ɗiɗo kanko ben makko o maaki nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyat ala ru'usihinna ka asnimati al-bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat sahahahu al-Albani o maaki nelaɗo maaki royay kam sakkitorde mofte an sonnaɓe maɗu rewɓe holtuɓe holuɓe hiɓe ɓorni kono noyawa siɓe ɓornaki conci ɗin no faaɗi ma hiɗi raɓɓiɗɗi ma hiɗi ɗewli goɗɗum e ɗin ɗo hiɓe ɓorni kono sa ndaari a tawa ɓe ɓornaki ko saabu ko ɓornanakon hino e kene ala ru'usihinna ka asnimatil bukht koye maɓɓe no wawa ɗugeje geloɗi il'anuhunna nelaɗo maaki huɗeɓe fa innahunna mal'unat ɗeɗo ko huɗaɓe ni huɗeɓe Allah huɗiɓe nelaɗo huɗiɓe malaika ɓen huɗiɓe no yamiri en enen kadi en huɗuɓe kala julɗo e huɗuɓe huɗeɓe rewɓe ɗo ko huɗaɓe ni ko noon Allah no huuɗi ɗen andi debbo fembowo mbay mbaykoji mum fi labintinagol
ma ɗum feppitowo ñiiƴe mum fii labintinagol ma urnitotoɗo fii labintinagol nelaaɗo no maaki si tawi sonnaajo urnitike o yaltii fiyo worɓe ɓen yiwmo ma fiyo ɗum ɗo uuru jama on ka yaasi haray ko o zeno haray o zinay woni jooni noon ko ayo sonnaajo Allah haɗiima ɗum ɗo Allah huɗoɗo ɗum ɗo bela jo hiɗa haɗito an kadi hiɗa hula Allah no jeeya kadi e lorraaji tabarruj wonde tabarruj on ko sifa e sifaaji yimɓe yiite muslim no filli morde Abu Hurayra radiyallahu an nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam sinfani min ahli nnari lam arahuma qawmum ma'ahum siyatun ka'azbil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki façon ji ɗiɗi yimɓe yiite mi yaali ɓen ɗon ɗiɗo yimɓe ɗa hoore ma hiɓe jogiti cabbi wawɗi o bukki nayi hiɓe piira ɗum yimɓe ɓen ɗum ɗo en no laaɓani en poyi escadron on no jogiti ko nanditata e ɗum e sonnaaɓe holtuɓe kono hara ɓe holi ooñayɓe hara ɓe ooñi na ɓe ooñike ɓe ooñay par ce que woni wadde kon woɓɓe gono ñembude donc andi probléme o woni ɗiɗi na kamɓe ko ɓe ooñi kon tun kono hiɓe ooñorde kadi ko e maɓɓe no wawi kasnimatil buht la yadkhulna aljannata nelaaɗo maaki ɓe natata aljanna wala yajidna rihaha ɓe heɓata urengol aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza d'ailleurs urengol Allah ngol hino e ko yarete ni e ni nelaaɗo konti duuɓi hino woɗɗitiɓe pandi urengol ngol no jeeya kadi e lorraji o tabarruj wonde tabarruj on ko naafiqiyagal imam Bayhaqi no filli ka sunan immorde Abi Uzaynata as-Sadafi radiyallahu an wonde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki khayru nisaikum alwadudu alwaludu almuwatiyatu almuwasiya idha ittaqayna Allah wa sharru nisaikum almutabarrijatu almutakhayyilat wa hunna almunafiqat la yadkhulu aljannata minhunna illa mislu alkhurab al'asam nelaaɗo maaki ko ɓuri moƴƴude e sonɓe mon ɓen fof ko on yiɗinotoɗo moodi mum jibinowo on wallitotoɗo si tawi ɓe huuli Allah ko ɓuri bonde e sonnaɓe mon ɓen fof ko ɓuri bonde e sonnaɓe mofte ɗen fof almutabarrijat nelaaɗo maaki ko ɓe yalta ɓe weeɓito ɓen ɓornotoɓe peppeto yalta ɓen ɓornotoɓe faaɗu ko yalta ɓen ɓornotoɓe raɓɓiɗu ko yalta ɓen ɓornotoɓe ɗewlu ko yalta ko ɓeeɗo almutakhayyilat ɓen ñaaƴayɓe ɓen bungayɓe nelaaɗo maaki wa hunnal munafiqat ko ɓeeɗo woni naafiqi ɓen joni noon ɗen andi naafiqi ɓen innal munafiqina fi darki l asfali min annar naafiqi ɓen kaka koose leyleje wonoyta ka nder jahannam yo Allah dandu en nelaaɗo maaki déjà la yadkhulu aljannata min hunna illa mislu lkhurabi l asam naatata aljanna e ɓeeɗo sina ko fotata e jeyiwal al asam firiri asam wonde hara hunduko jeyiwal ngal bekko kon e cappe ɗen hara no wojji ma ɗum gabitanji ɗin e cappe ɗen hara no rawni goɗɗum e mum joni noon ko ayo bandirawo ɗiɗo ko seeɗaji e lorraji tabarruj ɗimi ɓanginanma hiɗa mari probléme ji ɗuɗuɗi ko honnu wonma yamirde tabarruj par ce que saɓen anday kono hirtoɗa no jeeya kon ma yamirde tabarruj iblisa cheytane no jeeya kadi e mum wonkima kin hino jeeya e mum ɓe yaltuɓe hande hino inna wonde no rinɗinde sonnajo no yaltinde sonnajo on ka nder suudu o ufike pandi kamɓe ɓe ari rinɗingol mo no jeeya e mum kadi beleɗe maɗen ɗeɗo kadi ko soñdia wonandema joni noon iblisa hiɗen andi wonde o tabarruj ko sunna iblisa ko iblisa sinci ɗum ko kanko fuɗɗi ɗum gila ka baba adama Allah daali fa waswasa lahuma ash-shaytanu liyubdiya lahuma
sawatihima seytane so wonsinani baba adama enene hawa fiyo feññinanɓe ko suuɗi kon maɓɓe awraji maɓɓe ɗin probléme an ni baba kanka ɓay ɓattiwa wirtugol ɓe andingol ɓe wonde ɓe surraki kanko fuɗɗi ɗum ɗo joni noon an kadi an sonnajo an bandirawo taw si a jokka e mo noon feññinanima seytane dey place makko on Allah daali inna cheytana kana lil insani aduwan mubina seytane dey o laatani ke neɗɗanke on ko garanginɗo ngaygu o suuɗa seede o suuɗa o seedini Allah wonde onon ɗiɗo kon ayɓe wonde o majjinte o wi fa bi izzatika mi wondiri teddungal ma ngal yo Allah la ughwiyannahum ajma'in mi majjinayɓe ɓe fu maɓɓe mi bop maɓɓe jooɗantoɓe ka laawol ma fewngol ɓe rewatta ɗum fes donc kanko himo feññini ngaygu himo añuma himo feññini joomi ma noon haɗima e makko Allah subhanahu wa ta'ala haɗitiken fi makko o rentini en e bonirane Allah daali inna cheytana lakum adu fattakhiduhu aduwa seytane dey ko gaño mon jogitemo gaño joni noon gila honde tuma an a ƴetti on seytane mo innaɗa ya jogito gaño a jogitike mo giɗo kala ko yamirma kala ko laaka a faalaka ko moƴƴi kon fof woni ko boni ka guitema ko boni kon fof labama ka guitema an hiɗa yalta hiɗa ɓorno pepetoy hiɗa makkiyo hiɗa desina yeeso ma hiɗa ƴawa e hoore talonje hiɗa yalta hiɗa yewtida e worɓe hiɗa jillodira e worɓe a renaki ala wadde fuyi joni noon hiɗa andi Allah subhanahu wa ta'ala mo daali seytane tama kon ko fodoreji bonɗi ko fodoreji woppaɗi Allah daali yaiduhum ni wama yaiduhum cheytanu illa gurura seytane hino fodaɓe seytane noon fodataɓe sina hodo fodorema hodo o ɗaynete woni Allah kadi subhanahu wa ta'ala daali ya bani adam la yafnakum shaytanu akhraja abawaykum min aljanna wata seede seytane fitin o yano mawɓen ka aljanna himo feññinaɓe awraji maɓɓe wata on jaɓu ɗum hande kadi ɗum ɗo feƴƴi e ko feƴƴi kon anditu an o sonnajo an o bandirawo alatta han e heege e kulol e koldan e sonja e kala ɓittu ɓernde mo jogiɗa ɗo fof ko seytane ko iblis ko katini baabiraɓe ma ɓen ka aldiɗa ande joni noon a ƴetti oɗo a ƴetti Allah taguɗo ma on ko a watti Allah noon le dalanima haray ko perdi molanaɗi wonandema Allah daali wa man ya'su an dhikri rrahmani fa huwa lahu qarin no woɗɗitike jantagol inde Allah waɗanay mo seytun ɗon wona jaatigui makko ta ko on ɗoni partenaire makko en andi ko go'o hara hiɗa wonde Allah ɗiɗi hiɗa wonde seytane laawol go hakkunde place go ala hakkunde go'o hiɗa wadde ko Allah yamirma kon acca ko Allah haɗuma kon hiɗa wadde ko seytane yamirma kon ko goɗɗum e ɗiɗo ɗiɗi joni noon so tawi a suɓike seytane haray heɓilo ninsoygol heɓilo lette muusuɗe yo Allah dandu en Allah daali subhanahu wa ta'ala ñande neɗɗo jokkuɗo seytane tewtimo ronki jaɓude ko Allah wimo kon ñande on aɗa ka dargal ko honɗum o innoyta o inna ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayni fa bi'sa al-qarin hara wona en hakkunde an e ma ko fotata hakkunde funnange e hirnange eppa boni wondiɗɗo eppa boni partenaire eppa nafalilan no jeeya kadi e bonieji ɗi wiwɗen ɓe noddanayɓe rinɗingol sonnajo ɗum yahude e nasara ɓen noon Allah rentini en e maɓɓe Allah daali lan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum alyahude an nasara ɓe weltantakoma ɓe welatake ha jokka diina maɓɓe kan joni noon ɓe yaltinima ka nder suudu ɓe ɓornima ko ɓe falama ɓornude kon ɓe sanji hakkille maɗen ɓe wayli ko honɗum heddi ko aya jokku diina maɓɓe kan andu noon wonde ɓe yiltotako ɓawo ma ha jokka diina maɓɓe kan nelaɗo ko ɗum ɗo e ko ɗum ɗo Allah daali ko Allah ɓanginani en ɗum ɗo ɓe ƴettima an o sonnajo ɓe waɗima aala majjinirɗo mofte
nelaaɗo ɗen sallllahu alih w sallam majjiniɗo julɓe ɓen ɓe ƴettima ɓe waɗima hare eɓe piirta l'islam Allah rentima e maɓɓe kono a jaɓaali ɓe alyahudiyankoɓe ɓe hawtodiri ɓe ndaari fii litugol l'islam ɓe tawi ɓe wawata litude l'islam sina si ɓe liti dime moƴƴi ɗin ji julɓe ɓe moƴƴi ɓe tawi jikkuji moƴƴi ɗin toujours ɗi wawata wadde sina si ɓe litugol ɓe wawata litude majji sina si ɓe rewi kamɓe ɗen andi nelaɗo sallam inna awwala fitnata bani israil kana fitna bani israil arano on haari kaka rewɓe wonno ɓe ƴettuma ɓe waɗi arme par ce que ɓe hoolori debbo arme lita annabi moussa tumade ɓe falano herde wiude ɓe imminno debbo jeenowo e makko ɓeyni yon innu kañum annabi moussa wondi ɓe andi ɗum ko golle maɓɓe o bobo wolunoɗo kadi ceernojo ko noon kadi ɓe ɗumanno ɓe tooñi o tawi ko remowo on yiide sonnajo on inni ko karamo ko jon ko ceernojo on ɗumanni ha on bobo woli ɗum ɗo holli e wonde kamɓe toujours ɓe ƴetta rewɓe ɓe utilisa fi majjingol yimɓe moƴƴuɓe ɓen joni noon ɓe ƴettima an ɓe wallitike taw ɓe organise ha télévision e internet e facebook twitter fof naatika nder suudu ma donc ɓe yanngota ko arangol ma hiɗa wondi e mum ko an wodi naadi joƴƴini ko ɗon darata nde ɓe yaltini ɗon debbo buumiɗo ka télé o commentaire o nga taway ko bonɗo nde ɓe yaltini mo waare wo ka télé ma ɗon commentaire o nga taway ko bonɗo ko immode ko innugol ko terroriste jo ko tahalluf ɓeeɗo ko arriéreɓe ni ko ɓe fina ko ɓe woni bonnude aduna on ko huɓɓugol yiite ko ɗum pet nde ɓe yaltini ɓen ɗo wo ko heddi kon ɓe yaltinde jiwɓe e série ji ɓe yaltinanima série ji ha fiya heɓu toon mo yiɗuɗa mo ñembinta joni noon hiɗe darde ɗum ɗon hiɗe ñembinde ɓen ɗon ɓe yaltina place ji ɓe yaltina hôtel ji ɓe yaltina ko foti ɓe yaltina pinal ɓe yaltina rewɓe ɓe ɓeɗon janggi ɓeɗo no laami ɓeɗon waɗini fi majjingol ma fiya yiɗu ɗum ɗon fiya añu ɗum ɗa Allah noon daali subhanahu wa taala yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbu almufsidin ɓe hiɓe yacco yaha ka leydi bonnugol Allah noon yiɗa bonne Allah e nima ɓe ko ɓe bonnayɓe wata hooloɓe wata ɗoftoɓe bandirawo seyɗa faala malede ñande janggo ɓe alama yaltinirde ka suudu ma ɓe inniraali ya yaltu ka suudu ya ittu ko buumiɗa kon ya wewitu ɓandu ma nun ka yasi sina fi utilise ugol ma e faaleji mum ndaare kala bureau mo arɗa ɗo e kala réception hôtel mo arɗa ko ka réception ko debbo tawata secrétaire ko debbo ɓe waɗay ɓe modji e photo ji ɗuma ko rewɓe an a woni sil a yeeyirteɗo publicité ji ɗin fo plaque je ɗe gandaari ata ko rewɓe ɓuuri ɗuɗude mum kala publicité hum ko an caabu num ko photo hum ma kala piiju yeeyete kum hannde si ɓe marsinayi ɓe ɗumannoto ko ma ɓe waɗa photo sonnajo photo debbo e mum ɓe wattima ɓendindema ɓe niwo ɓe rirɗindema ɓe yaltinama ka suudu ɓe ittama ka ufiɗa ɗon anda noon ɓe yaltinima ka suudu ɓe fokkintinima yiite jahannam si tawi a yiltaki andu ko ayo sonnajo wata tewto alyahudi annasara wata tewto ɓe innayɓe hino fili ɓe innayɓe tawi a waɗali ɗoreɗa komiɗi ta tewto ɓe aduna on ko seeɗa ni miji ndaru ko Allah daali afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqi kaman matta'nahu mata'a alhayati ad-dunya thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdarin Allah in ummu men fodi fodore moƴƴere hara kadi o hawroya e mayre Allah fodima fodore moƴƴere o inni kada hawroya a hendoyto ko ene on ɗon no wayi wa ummu men dakmiti daka gurdan aduna hara refti ñande yawma qiyamati hara ko jeyaɗo e tawroyteɓe ka nder yiite jahannam ɓeɗo ɗiɗo na gotum Allah kadi no daali la yaghrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannama wa bi'sal mihad wata hoditor wata hode konko ɓe ɗuma yedduɓe ɓe dulluɓe ɓe ko ɓe waylitoto e leyɗe ɓe waɗa voyage ɓe waɗa piiji randonnée ji wata ɗum hode wata ɗum ɗayne mata'un qalil Allah daali ko daka hum seeɗa hum refti maɓɓe nen ko ka yiite jahannam ɗon noon boni daɗɗude addoyte ñande dargal
maaki hadis Anas mo Imam Muslim filli ɓe maaki ñande darngal Allah addu ɗa hoore ma kadna ɗo kanko ɓurno ite mo ƴetta mo mutina nde kanko gootum namo si Allah ƴawnimo ka nder yita ɗo landomo ene a yii nema ha hande o jaaboyna Allah min mi alinema ha hande gila taguɗo Allah mi alinawe nde mi alinema joni ko ayo bandirawo nema e weeli foti ka aduna ɗo taw assalamu aleykum jama julɓe aray ɗo ɗen habboɗen seeɗa yande saabi Allah andi ɓe ko toɓe Afrique on Égypte to ɓe woni ko wifi on ɓe woni usude ɓe naata no gasara wifi on no kupude ara ko ɓe gere naatugol ɗo ko no naatude ɓe yalta joni ara habboɗen saabi Allah ɓe natte e joni inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa aleykum salam ok naam har aray ɗen hadis inuɗen Imam Muslim no filli hadis immorde Anas bun Malik o maaki addoyte ñande darngal neɗɗo jeyanoɗo ɓurɓe neminade ɓen ka hawre leydi ɗo ma ɓurɗo neminade ka hawre leydi ɗo yimɓe yiite ɓe ƴettamo ɓe mutinaka nder yiite nde wotere si ɓe mutinimo so ɓe ƴawnamo Allah landomo inna ene jiyaɗo ha hande a hawrodiri e nema o inna ya Allah ha hande mi ali nema joni noon min am bandirawo beleɗe aduna ɗo weeli e foti yaltugol manto ko worɓe entaɗa foti ka Facebook ɓe nanɗa labaɗa ɗumanni taltori so tawi ɗum ɗo fof ñande darngal sa mutinama ka nder yiite nde wotere a yejjitay ɗum ɗo fof haɗi hebiloɗa ɗum ɗo leer ka marɗa tan ɗo aɗo lawade Allah daali subhanahu wa ta'ala wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adhabun muhin wata kudey ɓen yedduɓe wonde ko komin woni ɓe nennande kadna ɗo ko moƴƴere wonande ɓe komin woni ɓe nennande kon ko fiyo ɓe ɓeydu zunubu hino wodani ɓe ñande darngal lette hoynoje a andi tawi Allah no jonnuma cellal no jonnudema jawdi ko soodira coñcoy peppetoy hino newinanma adnama on hiɗa yiɗa fof no weltanima andu Allah ko wonma nennirande ko fi toujours yo lette ɗen ɓeydo baali yiltotoɗa yo bandirawo anditu kadi wonde o aduna monɗa hendade o mo tiɗinɗa fi mum nelaɗo no maaki sallllahu alih w sallam e hadis mo Tirmidhi filli an Sahal ibn Sa'ad ɓe maaki law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'uda ma saqa minha kafiran sharbata ma si tawno aduna on hino fota ka Allah yeru gabitawol sonsoniwil Allah yarnatano kefeero tuɓɓande ndiyan ka aduna ɗo joni noon o aduna monɗa ñaaƴude mum monɗa fikkude a iwata e mum koni o fotata ka Allah wata wattitu oɗo e aljanna miɗo andi koye so tawi e karama koɓe go heɓike yewtanayɓe aljanna e fi yiite moƴƴa si o tigi andi yiite o andi aljanna hara ko hattirde andugol suɓagol ngol sattata ko ɗum waɗi sahabaɓe nelaɗo ɓen hari kamɓe suɓagol sattanaɓe par ce que nelaɓe andi no wawa si ɓe suuti gomɗinal maɓɓe ngal no tiiɗi no jeeya e lorrayɗima ɗin e wonɗi ɗin contre ma kadna ɗo wonkimaki Allah subhanahu wa ta'ala no daali assalamu aleykum maki inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi allo assalamu aleykum sar na miɗo nande hito an gon ɗomen nande gasi Allah no jeeya kadi wonɗi contre ma ɗi wonkimakin tigi wonkima wonkikinka hakkude becce ma ki wonkiki Allah daali subhanahu wa ta'ala o daali inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i ma rahima rabbi wonkikin ko yamirayki ko boni sina ommo Allah yurma donc ki wonkima koko boni ki yamirtama ɓen andi hadis Bukhari no filli hadis immorde Umar ibn al-Khattab ka o inni no ɗon nelaɗo inni nelaɗo hiɗilan nene an e ben an e ɓiɓɓe an ɓen e jawdi an ndin fof e kala piiji ka aduna ɗo sina hoore an sina wonki an kin nelaɗo maaki honnum nelaɗo maaki ha joni a gomɗinali yo Umar
ha joni a gomɗinali yahoy ha Umar miijiti o innoy nelaɗo hiɗa ɓuranilan hay wonki a wonki hakkunde becce an ɗo nelaɗo maaki al ana ya Umar ko joni noon gomɗinɗa haɗi ɗum fof a gomɗin ki wonki ko ki wonɗa ñamminde ko ki wonɗa hoɗe ko ki wonɗa waɗande piiji ɗin fof ko ki hula kadi ndu ɓandu ko ndu hulanɗa e ki wonki kiɗo noon ko ki gañoma kanki tigi taho sa tewti keki haray ko a perduɗo yo Allah dandu en no jeeya e mum beleɗe maɗen beleɗe ɗen kadi kala jokkuɗo beleɗe haray o tigi perdi Allah daali afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah la tadhakkarun Allah daali yatulan ay ali on ƴettuɗo beleɗe mum ɗe waɗiɗe reweteɗo tawa koko ɗe yamirimo wo ko ɗum o watta koko faala wo ko ɗum o watta o mara hunde ko haɗatamo o mara hunde ko yamirtamo koko faala ko woni wadde o ƴettuɗo beleɗe mum waɗi reweteɗo mum Allah majjinimo e hoore gandal ke hay yeetiɗamo hay waajiɗon mo beleɗen hikkinoke yeeso o nanata ɗum mannotako Allah daali wa khatama ala sam'i Allah noti ka hoore noppi makko ka hoore nanɗe makko wa qalbihi e ka ɓernde makko o nanata ko nafatamo o miijotako ko moƴƴanimo wa ja'ala ala basarihi ghishawa Allah waɗi ka dow gite makko wilo tawi o yiyata kala ko woni ko moƴƴi o giiɗe makko ɗe waylitike oyi so yii buumiɗo yeepa ɗum no hulɓini so yii wirtiɗo mala ko sifa ni mi faala wawde min kadi mami sooda sifa ko mbodi ɗum ɗo min kadi mami ño'a sifa o soobiɗo min kadi mami ño'a sifa o kutirɗo ɗum ɗon fotanimo gite ɗe wirnama inchallah ko yiyata kon kon fof wontanimo ko moƴƴi kon fof wontanimo ko boni solution on ko ɗum Allah daali fa man yahdihi min ba'dillah kombo wawi fewnude sifa oɗo tayna Allah ko Allah pet solution on ko yiltoto ka Allah yiltoɗen ka Allah ndaare woɓɓe go ino tawi kamɓe hiɓe andi Allah ko ɗum waɗi ɓe jaɓali soñjade o debbo faɗɗetenoɗo sa e nulaɗo ha o hunco ñande ko ari ka nelaɗo ni nelaɗo toranolan Allah mi yana mi faɗɗete mi yana toranolan Allah yo Allah dikkinan nelaɗo makani mo ɓeyni imma mi toranoma Allah Allah dikkine ma ɗum muñoɗa harayno wodanma aljanna o maaki mi muññoto nelaɗo mi muññoto himo andi wonde nde nawnare makko e nde tampere makko e ko yimɓe fof dartamo yanirgol ni e travaux je conci mum fof ñoro o inni mi muññoto par ce que himo andi valeur aljanna o himo andi valeur wonki makko kin comparé e giggol Allah ngol e aljanna Allah on himo andi fotata wonki kin ki mari valeur kono ko siki naato e aljanna siki naatali aljanna haray valeur fuski mara o inni kono nelaɗo toranolan Allah hara mi huncotako nelaɗo mo Allah hara o huncotako hara so yani o wirtotako no jeeya e totoma bandirawo e haɓugol ɗiɗo piiji ɗiɗuɗen ɗo wonki makin e cheytane e ɗuma yarlorgol ko Allah sendanma kon Allah tagima waɗima sonnajo yarlor ko Allah taguma kon Allah inni sariyaji maɗin an sonnajo ko ɗum ɗo ka l'islam ko ɗum ɗo hanuɗa wadde an ko ya ñiibuka suudu ko ya ɓorno conci hijab sari a yankejo suuɗa ɓanduma ɗum fof yeeso janamɓe jaɓu ɗofto Allah daali subhanahu wa ta'ala wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim alana gomɗinɗo gorko ma ɗum gomɗinɗo sonnajo tawi Allah e nulaɗo makko ɓe ñaawi hunde suɓagol na an suɓi yoɓe waɗe sonnajo amara suɓagol an ko wodanma ko jebbilagol inna sami'na wa atana hara wa ali rewɓe yahude e nasara ɓeɓe Allah inuno kadi Allah farluno maɓɓe hijab yoɓe buumo ɓe ɗumanni ɓe inni sami'na wa asayna men nani kono men salike men sali min watta an wi'u sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka almasir selu ɗi haalaji ko ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoorema innaɓe no rinɗinta debbo ko ɓe wolata ɓena debbo e gorko no fota debbo e gorko fof gollay fof no waddeni fof la ɓe ama d'ailleurs
ala anduɗo mo hewtiti Allah taguɗo ma on. Allah taguɗo ma on kanko himo daali walaysa zakaru kal unsa, duhiɗo wa waali wa'ude wa suddiɗo, ɓe fotata, du suddiɗo ɓe fotata. Allah kadi no daali arrijalu qawwamuna ala nisa, Allah tagi gorko on tiiɗinimo ka tagude, tiiɗinimo jonnimo doole e muñal wawugol gollugol ka yaasi e nokkeli sattuɗi. Allah tagi sonnajo on ɗuyti tagudi nin seeɗa, mo lo'i seeɗa ɓuri gorko on fi honnu, sabu ilot kanko o jibinayi, kanko o yiya ƴiiƴam ɓesugo, o muyninayi, o ne'ay boobo, o dankoto boobo ɓen, kanko kadi woni newde mofte arayɗe ɗen. Génération ji wonɗi arde fitirji ɗin ko kanko debbo on prépare ɗi, ko kanko tafata ɗi, ko kanko woni ɗumannade. Ko ɗum waɗi sha'ir jogo no ni woni an debbo ko an woni ko a feccere génération on, an debbo ko an kadi ne'ata heɓata ne'a feccere génération on génération heddiɗo on kadi. Hiɗa may sono mari hakkeji moodi e hakkeji suudu makko ndun e hakkeji ɓiɓɓe makko, ɗuyɗo fof wawata wonde sina ka nder suudu. Fiilagol, jibingol, ɓesungo, muyningol, danka boobo, dankagol moodi, organise gol suudu, ɗum ɗo fof kaka suudu. Allah no anduma si o yamirma ya waɗu ɗum ɗo. Andu kadi an sonnajo wonde Allah naafi ɗuyti tagudi ma ndin o ɗo o inniya wonu ka suudu wonde himo añuma. Allah no yiɗuma, Allah teddinima sonnajo. Ndaaru wonde si tawno Allah no yiɗuno o tageteno an o sonnajo wonɗo yedduɗo hande, si Allah no yiɗuno o accayno ɗon hara o tagalima o waɗama adam ko wodaka, ma ɗum o tagama o waɗama jamad ko mara wonki, o taga o waɗama fetere, ma o waɗama leggal, ma o waɗama sifa ɗi piiji ɗo, hunde nde ala wonki, kono la o waɗuma ko mari wonki. Simo wawno kadi waddema mummunte, ñaariru, gertogal, kono ronkuma wadde ɗum ɗon kadi waɗuma neɗɗanke. Ka waɗuma neɗɗanke ɗon himo wawno kadi ronkude andindema l'islam, kono o woye tawi himo yiɗuma ha joni mo teddimma, o taguma, o waɗuma neɗɗanke, o waɗuma julɗo, an ko honno noon wonɗa jarnirde Allah, ko honno jarnirta Allah, Allah waɗanɗoma ɗiɗo. Ronkuɗoma waɗude a wodaka, ma ronkuɗoma waɗude ko ala wonki, ma mummunte, ma ɗum kefeero o tagima waɗima julɗo. Ko honno yettirta Allah, yettugol Allah ngol ko ɓornagol koye peppetoyi, ko ɓornagol ko labintinagol yalta fi worɓe janamɓe, ko ni yettirta Allah. Sa ama yahkum, anditu l'islam on na an fuɗɗi rewɓe goo arino ɓe feƴƴi tawi ɓen ɗon no kelɗi. Ndaare on nene Khadija, kanko atti natude l'islam, l'islam ka dina men ɗo ko atti natude Makka ko sonnajo, ko atti yande shahid ko sonnajo Sumayya ummu Amir yumma Mar, ko atti yahude hakkunde Safa e Marwa ko sonnajo, ko atti yarude Zamzam ko sonnajo. Allah dalika Qur'an fi nene Maryam wa inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah subikema o laɓɓinima, o suɓikema hoore sonnaɓe aduna Allah ɓen fof. Ndaare nene Fatima sayyidatu nisa'il alamin, ɓurɗo teddu, ɓurɗo kohojo sonnaɓe winder nen fof ka aljanna, patron rewɓe fof ka aljanna nene Fatima. Nda Asiya bintu Muzahim, ɓengu Fir'aun, oɗo hari ala ko ala ka aduna ɗo, jawdi piiji ɗin fof newende no woodi, moodi makko no jeeya ɓurɓe marde doole ɓen ka aduna, ha o inni ñanko Allah ko kanko woni reweteɗon, kanko tagi aduna, kanko tagi winder nden, hakke ko hooli mo waɗi doole e jawdi. Village makko ɗin, paleji makko ɗin canɗi no ila sengole majji, piiji ɗin fof no woodi. Sonnajo makko e hoore ɗum ɗo fof ɓay o andi gonga kan, o ndaari o tawi joomu makko no ɓuri Fir'auna, no ɓuri ndi jawdi ɗo fof, o gomɗini Allah, ɓe nangimo, ɓe lettimo ha hewti ka ɓe waramo, ka ɓe bugoto hayre e hoore makko. Kono o waɗi o tori o inni rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin. Arnanan suuduka nder aljanna, dandalam bone Fir'auna e golleji makko, dandalam bone ɓe yimɓe toñoɓe. Oɗo debbo hari mo andi Allah no darni, Allah no mari kuɓeje ka aljanna ɓurɗe ɗe kuɓeje ɗe woni e mum, hino mari nema ɓurɗi ɗum ɗon, no mari boydiɓe ɓuri ɗum ɗon, piiji ɗin fof ko Allah tigi tigi no tiiɗi, aljanna no tiiɗi ɓuri ko jogitiɗon. An noon hande ko on ɗum jogiɗa, ko on ɗum marɗa, ko on ɗum marɗa ko bonata, a ɓuru oɗo
oɗo seli ɗum ɗo fof fi Allah sabu mo andi valeur Allah taguɗo mon himo andi valeur ko woni accitande kon ko woni e mum wakkili waregol ndaren machita binte firaun o sonnajo taw hali ko o ɓiɗɗo jiwo firauna o ɓay o gomɗi ni ɓe lettunomo fi o yaltu ka diina o sali ha ɓe ƴetti ɓiɓɓe makko tato ɓe ukki e nder wurere nebban wulɗan ɓe sa'i ɓe tawde makko ɓe wattimo kanko kadi ɗon kono ɗum accintinali mo diina kan ɓeeɗo yiɗi Allah laaɗo mum on ɓuri wonki maɓɓe ki sa e anda Musa ɓeeɗo ko ɓeeɗo woni misal ɓe duwaɗa ɗoftade ɓe duwaɗa ñentinde an o sonnajo julɗo nda Allah accitirali mani Allah tagima waɗima julɗo o wasiyi bemma e ma o wasiyi bemma yo ne'ire needi moƴƴiri Allah selali dey ɓay waɗima sonnajo o inni baabe ma koye occupe e ma nelaɗo no maki hadis ɓe maki mo ne'i ɓiɓɓe rewɓe tato needi moƴƴiri mo jibinanama rewɓe tato o ne'iɓe needi moƴƴiri min e makko hara meɗen fota meɗen wayi ni nelaɗo takkidiri kolli mum ɗindiri hara meɗen wayi ni ka nder aljanna sahabajo landiti o inni tawi noon ko ɗiɗo nelaɗo maki so tawi ko ɗiɗo men haray ko ni men wayi ka aljanna Allah wasiyike moodi ma e ma ko moƴƴi Allah daali ka Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf wondireɓe rewɓe no moƴƴiri nelaɗo maki istawsu bin nisa'i khayra mi wasiyike on ɓe sonnaɓe ko moƴƴi donc diina ka yejjitama Allah wasi ɓiɗɗo ma on e ma o ƴetti aljanna ɓiɗɗo ma on waɗi ka ley teppere ma o wawata hettude o natude aljanna o lunnaki koyɗe maɗe o ɗoftakima o teddinalima ɓe worɓe ɗo fof Allah no eltanma Allah daali wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana min wasike neɗɗanke on jibimɓe mo ɓenɗiɗo ko moƴƴi ɓen andi nelaɗo ɓayoya sahabajo ari lamdike ɓe man a haqqu nnasi bi husni sahabati ya rasulallah kombo ɓuuri handude e moƴƴagol angol e moƴƴagol wondigo an nelaɗo maki ummuk o inni summa man ɓe maki ummuk o inni summa man ɓe maki ummuk summa man ɓe maki abuk laaɓi tati mo landade ko hombo mi duwa moƴƴade mum mi duwa ɓurde moƴƴade mum ɓeyni yumma ma o landiti ɓeyni yumma ma o landiti ɓeyni yumma ma o landitoy kana e mum ɓeyni bemma est ce que Allah yejjitima sonnajo mi jantike ɗo sonnaɓe nanen ñentimɓe ɗo wa'uwa ɓe ɗo erto jokkodirgol e sonnaɓe bomɓe ɓe ɓornotoɓe peppetoy ɓe yaltinayɓe ma ka nder suudu ɓe wolanayɓe ma fi piisoji fi worɓe janamɓe ɓe wolanayɓe ma fi modji yaltuɗi ɓe wolanayɓe ma fi façon coutirji kesi yaltuɗi ɓe wolanayɓe ma fi façon coiffure ji kesi yaltuɗi tertoɓe wata jokkuɓe andito wonde Allah no daali subhanahu wa ta'ala al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin weldiɓe ɓen ñande dargal ɓe fof maɓɓe ko ɓe wonoya añidirɓe ñande dargal sina tawɓe ɓen ko weldigal maɓɓe ngal koye hoore kulol Allah Allah kadi no daali subhanahu wa ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula neɗɗo innay o ninsoya ñande dargal o inna e jalla an jaka mi jokkayno laawol nelaɗo ngol jaka mi jokkayno laawol annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaka mi jogotano ko kaari njatigi jaka mi weldatano e kaarijo o hino noon o majjinilan ga e jantagol inde Allah ga e laawol Allah ngol seytane wonande neɗɗanke ko woppowo nokkugo kadi Allah no daali ka Qur'an ɓe yeddodiroyay kamɓe weldunoɓe ɓen ka aduna e hoore yeddugol Allah ɓe bana arina alladayni adallana min aljinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al asfalin ɓenno e yimɓe yiita ɓen ɓenna joomi amen addani men ɓen majjinnoɓe men ɗiɗo immorde e jinna e yimɓe seytane e jigiɓe goreɓe amen e waɗanoɓe publicité ji e majjinanoɓe men addan men ɓe ɗo min waɗa ɓe kala e teppe amen fiyo ɓe ɓuuru heɓude yiite nge min yaaɓa ɓe leyga fiyo ɓe ɓuuru joltude ɗum ɗo ko probléme Allah daali ka Qur'an inna hadha la haqqun takhasumu ahli an-nar ɗum ɗo ko gonga ko ni tigi yimɓe yiite nge wenjiniroyta ko ni ɓe wenjiniroyta ko ni ɓe diskitiroyta joni noon
mi haɗima ñentingol ambandirawo mi haɗima ñentingol sonnaɓe bonɓe weldugol e maɓɓe bonde ɗum ɗo kadi ko an a wonde ñentinteɗo e hunde bonde tawa ko an ɓe ñembinta ɓe aɗa hunde bonde reeno e ɗum ɗon wata mooro juri kesi yalta tawa hiɗa manto woɓɓe goo yi'a si woɓɓe goo yii ɗin juri ma kesi ma ɗin naateji ma kesi ɓe ni eppa ɗum ɗo no foti min kadi miɗo faala wadde sifa mum si ɓe waɗi sifa mum andu wonde a windante zunubu ma ko waɗɗa kon a windante zunubu ñembuɓe ma ɓen sa ño'i kutirum kesum a yaltiɗo goɗɗo yii sonnajo goo yii o weltike kankadi o ño'i sifa kun kutirum ɗon saabu ko yiruma kun kon tan kadi o yaltiri kun a heɓay bakkatu ma on heɓa bakkatuji on ɗon si goɗɗo goo yiiro yimo a heɓay bakkatuji ɓen ɗon ɗin fof nelaɗo no maki sallllahu alayhi wa sallam man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha wala yanqusu dhalika min asamihim shay'a mo waɗi mo sinci sunna bonɗo waɗi hunde bonde o ñentinama e mayre haray mo mari sifa zunubu ɓe ñentinɓe mo ɗum ɗon noon ɗuytata zunubaji maɓɓe ɗin hay fuy ɓe heɓay ko yonanta ɓe kanko kadi o jonni e sifa ko ɓe fof ɓe waɗi kon koyo sonnajo hulu Allah jangu ko komi woni wolde ɗo fof ɗi bayanaji fof sa jangali hara yaltoyali jangu fi diina faamu diina ma kan ɗaɓɓu duɗal ɗaɓɓu ceernojo ɗaɓɓu karamokojo ɗaɓɓu ka heɓoya dar ko ɗum ɗon petwa awma dandude wondu e sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen hulu Allah tuubu ruttoɗa faade Allah tuubu ruttoɗa faade Allah si tawi haɗiɗa wadde ko komi wooli ɗo ɗi piiji ɗi mi wooli ɗo tawi haɗi ɗi ko golleji ma tuubu ruttoɗa faade Allah Allah hino jaɓa tuububuye Allah no daari qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim Allah daali kono yo jiyaɓe an fantimɓe feƴƴintimɓe e hoore mum kiji mum waɗuɓe zunubaji ha feƴƴiti wata on taƴo yurmede Allah Allah yaafoto zunubaji ɗin ɗi fof il suffit ya tuubu il suffit ya ninsu ko waɗɗa kon il suffit ya artu Allah jaɓante tuububoyi Allah ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo si ɗum ɗo gayni hara miɗo mari yewtugol ɓe worɓe ɓe sonnaɓe yaltata ka nder cuuɗi mum ɓe inneteɓe dayus ɓe andanɗa hoore ma nelaɗo no huuɗi ɓe no inni nafa fus ala e maɓɓe onon ɓe baabiraɓe onon ɓe moodiɓɓe onon ɓe kotiraɓe ɓe wonɓe yaltude waɗa o tabarruj weeɓita ɓalli mum weeɓitana ɗi kala n'importe qui faalaɗo woyo ndaaru faalaɗo woyo memu faalaɗo waɗu ko faala o onon ɓe worɓe hule Allah e koko Allah halfini on wata on janfo ɓe wata on ɗaynu ɓe wata on accu ɓe naata yiite hara ɗo wawi ɓe dandude Allah no nelaɗo sallallah alih sallam no maaki kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati on fof mon ko on ayninaɓe on fof ko on gaynako on fof kadi Allah landitoy toon ko aynini on kon hule Allah ko ɓuri ɗum ɗo fof bonde kadi tawa ko onon tigi sodantaɓe koye coñco e peppetoy ko ɓen yaltude konno ɓe heɓirta yimbuɗi sodana ɓeengu ma coñci pantalon seere piiji kala ko weeɓitata ɓanndu nun hara yiwɗo woyinnayi ko ɓeengu kaari ni eppa ono foti eppa ono laba hara ko a woni mo sodande ɗum ma ɓiɓɓe ma ɓen hara ko a woni ɓe sodande koye peppetoyi ko a woni ɓe jonnude cogguɗin coiffure ko a woni ɓe jonnude cogguɗin maquillage ɗi ɓe makiyorta ɓe yalta ko an woni yoɓude ko ɓe woni bonirde kon hulu Allah anditu wonde ñande darngal wallahi a naatoyta aljanna a fokkita naatugol aljanna si ɓeeɗo naataali Allah a buusata ɗon an e maɓɓe on aransali a fokkito e naatugol aljanna ɓe ara ɓe nangama ɓe inna Allah ñaawu hakkude amen e baaben amen ñaawu hakkude an e moodi an ñaawu hakkude an e koto an o hari o juulayno o yahayno ka juuleɗo waɗa e piiji ɗin fof kono o yamirtame men men waɗu o yiyayno meɗen ɓorno koye peppetoy o yiyayno meɗen ɓornora ɗi façon ji o haɗatano men ma ɗum o woɗira doyi o ena ɗum kono o tiiɗinta valeur ala e mum ma ɗum ko kanko wonnomen jonnude ɗum ɗo ko kanko newnanaynomen yaltugol hiiroya ko kanko toujours ko kanko woni men newinande yomen waɗu ɗum ɗo hari mo accitiri men ni o yamirtamen o haɗatamen a natoyta aljanna ɓe daɗali ko on fof ƴetti doyte on tuma
naatoye ka yiite yo Allah dandu e naatugol yiite no jeeya e maɓɓe ɓe woɓɓe goo kadi ɓeya ɓenna mi yiɗa ya waɗu ɗum hara bonali hara waɗali ɗum reeno hulo Allah ha jombeɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo hara ɓe innudemo ɓe haɗudemo waɗugol zina ɓe haɗudemo jokkodirgol e janamɓe kono hiɓe newnanimo ɓornagol koye conco e ɗo yalta yahaka l'école hiɓe newnanimo ɓornagol ko yahaka goreɓe makko hiɓe jonnimo internet téléphone himo e Facebook himo publia photo ji labaɗi no gasa e kamɓe tigi ɓe jeeya e layka e ɓe ɗiɓen ɗum ɗo foppino ɗumanni ɓeɗo oɗon waywa ko sha'ir jo inni kon alqahu fil yammi maktufan wa qala la iyaka an tabtalla bil ma'i o ƴettimo haɓɓi o bugi ka nder ndiyan o inna a ɓuɓude wata ɓuuɓu a haɓɓi goɗɗo a bugi ka nder ndiyan a innude taw ɓuuɓu kon num hatta o ɓuuɓa ayi ay woɓɓe goo hiɓe sooda otowal ɗo ɓe ɗaɓɓa bas ɓe sudda ngal fiita ngal hunde tamimugal fiita ngal ŋaase fiita nangen ƴettu couleur maggal on ɓeengu maɓɓe ɓe sodnamo peppetum ɓenɗo yo ɓorno yalta ɓenɗon ko Allah tagi na jawdi an noon mi haajaka ɗum ɗon ko ni tun Allah jonnirilan ɗum ko mi yangi kon mi itti mbuɗi am mi soodi ɗum ɗon mi naada e garage mi ferma mi sudda mi buuma goɗɗo ŋaasi min yaha e police kono ɗa aya e goɗɗo no jogii junngo ɓiɗɗo ma jiwo hiɓe yaada ka travaux ko janano woola tun ina ɗum weltalan diskita seɗani accirani on yahata police par ce que a tiiɗi na fi ɗum ɗon na fuy noon na ko tiiɗi e ma si ɗum ɗo feƴƴi haray hule Allah kono yo halfinaɓe ɓe jiwɓe e ɓe rewɓe hule Allah e maɓɓe yamireɓe diina janneɓe haɗeɓe si tawi ɗon faala daɗoyde danda ɓe Allah no daali subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kono yo gomɗimɓe dande hoore mum dandon ɓe ngureji mum ɗi natugol yiite gandanɗon hoore mum konge huɓɓitiroytenge uiddat lil kafirin konge heɓiranange heferaɓe si ɗum ɗo feƴƴi mi yewtay an bandirawo buumiɗo an bandirawo ƴettuɗo hijabu shar'i hijabu sari'a yankejo on hani an laki saɗima ɓeydu wakkilade tabitu e ko wonɗa kon wata accu goto ittama e ɗum ɗon muñño ko ɓe wolatama kon muñño ko ɓe aybintama kon muñño ko ɓe daratama guite bonɗe kon fof dara eppa o ko buumiɗo ɗum ko ninza woɓɓe na ko fure woni yahude woɓɓe na est ce que o no yiwde jaɓu muñño Allah no wondi e ma Allah yoɓitoyte Allah no dal subhanahu wa ta'ala innal ladhina ajramu min alladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ɓe bomɓe kaadna ɗo hande hiɓe jala julɓe ɓen hiɓe waɗi ɓe jalnori ɓe waɗa piiji kono Allah daali ka ɗuma ñande darngal kadi julɓe ɓen jaloya e heefere jalitoyto ɓe hara ɓe jooɗi e foteje ɓe ɓaari kamɓe kadi ɓe darde heefere ɓe ɓen kona sa'ede kon ɓe kamɓe kadi ɓe yottoyto hande hiɗa jalede janngo a jalayɓe a yottoyto tabito e ko wonɗa kon ɗumanno duumo ɗon muñño seeɗa heɓa newende pooma haray aqulu hadha wa astaghfirullaha alazima li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم آمين. أنا كذي الله يبون كبولي موجود إنجودي. يا الله تابين نندو. يا الله نفير كويكم. سوي سوا بنويمون هراي كو إمورد الله. tawi faldere me mum haray ko min ko wonɗo fuɗɗade komi tigi tigi ara mi weltike yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude e joddi ara hito kadi no yaltude ga no gasa aran ko hewtude toon ara meɗen tori yaafuye ko kawtal ɓe amen ɗo woni wadde peera ko ɗum ni na probléme usas hunde on jarama albaraka boy joni min udditana e woɓɓe ɗon joni haray usasiɓe goo ɗon ɓe waɗana en tariha on ɗon seeɗa haray ɗon wawi habbade seeɗa ɗon min udditana ɓen ɗon
haray ɗo yomin gudditam ɓen ɗon haray pay koye laawol kisal no neli men wondema haray darsuji fi sonna ɓen ɗiɗon no ga ɗum ɗo mbuyi andi fi mum talata e alarba e 21h30 l'heure Paris on joni woɓe faala kadi organise de darsu fi worɓe ɓen joni kala intéressiɗo no wawi windande laawol kisal ɓe ƴettoda fewjere ande ko darsu honɗum haray yimɓe ɓen hatojini e muɗum inchallah haray ɓe habbi yo ɗuma ɓe ndaara so ɓe udditana e worɓe ɓen kadi darsu goto inchallah joni abbe Oustaz Massali en hiɗon toon salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ala toon. Alhamdulillah. Ok a waray yewtenen junngo mon inchallah. Hatori subhanahu wa ta'ala waɗu joddindi joddi aljanna waɗana ɓe ɗum noon ko mandakke maɓɓe ñandeta to ɓe wawana hoore maɓɓe hay fusko golle maɓɓe ɗen tun hara ɓe hoolori kala kadi wonɗo jentade laawol kisal en tori subhanahu wa ta'ala on yo o dandumo ko o huuli o okkoramo ko nafatamo o okkora en aljanna o okkora en adna newiɗo o ƴettita en hara ko yarlaniɗo en e nder batte yewtere maɓɓe nden e battimi waɗuno ngal landal ɗo o yen yewte ɗen faala ko yewta en fii ko yowiti ɓe sonnoaɓe waɗoɓe mis mi tamƴini waɗoɓe mis e mawɓe waɗoɓe mis e ɓe waɗata mis few fuu heeɓi nafoore nde yewtere ɗo eɗen tori cheikh basir subhanahu wa taala o yo waɗu joddindi jodde aljanna ko konnguli seeɗa mi mari komi ɓeydita ɗo e ƴetta ɗum ko alqur'ana e ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama Allah no yewti en e aya e suura mo en fof hunjiɗen summa la tus'alunna yawma idin anin na'im refti o landitoyte ñalande dargal fi moƴƴere nde Allah waɗani on an wonɗo yaltude mis yeeɓa ɓandu ma e tawde jama on fof si tawno koma koyngal gotal a présentata ko mis si tawno koma yitere wotere a présentata ko mis si tawno ɓandu ma no fof muɗum ko ndu puƴe ɓandu kanu ndu a présentata ko mis mawɓe ma no jooɗi no suti ɗum Allah okkoriɓe ɓiɗɗo mo ɓandu mum laaɓi si fewndo yumma o wonno so wiiɗo ko torotono koyo Allah cippinnene bobo on e jang cippinimo e jang koyo Allah waɗanan bobo on mawna e jang mawbo on mawni e jang ɗo ya jannumo alqur'ana yetta Allah fi on mo okkuma tawɗa ko ya yaw ƴettamo weeɓitamo e adna on fof hiɗa wadde mis est ce que ɗum ɗon no eɓɓodiri e aljanna mo fodaɗa on ɓiɗɗo ma on wawata wonde Marilyn Monroe ɓiɗɗo ma on wawata wonude Elizabeth Taylor ɓiɗɗo ma on hay ko jonna mis wo ko jonna ko inna mis ɗum nafatamo o laatoto fure so laatike fure nden ñande munkare nakir si ɓe ukkodiri o ni say ko taganano o innayno hay so arano ka adna ga ko ɗum waɗi ñande goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama heege yaltini kamɓe ka maɓɓe heege yaltiniɓe ka maɓɓe ɓe fotte saydna Aboubacar ɓeni ko honno yaltinma o ko heege ɓe fotte saydna Omar wo ko yaltinma o ko heege ɓeyni awa yahen ka weldiɗɗe men on ɓe yehi ko Abou Ayyubul Ansari ɓen okkori ɓe ñaamete ɓe inni waɗanan ɗo seeɗa mi nelda geɗal an on tuma nelaɗo maaki summa la tus'aluna yawma idin anin na'im Allah landitoy toon fi o nema mo waɗani on hande ɗo ni e yi Lampedusa hay sen fof ɓe yahaali Italie ma ɓurɓe men yahaali Italie kono Lampedusa en fof ɓiɗen nani inde Lampedusa ko sukaɓe faalaɓe arde leyɗe Porto adda sonnaɓe maɓɓe adda ɓiɓɓe maɓɓe fiyo ɓen jangu joni ɗon an Allah newnanima a ardi ga ɓiɗɗo ma ɓe gure ma no ga ɗo ya jarnu Allah ko ya yawɓorta ɓiɗɗo ma on foppi e adna on foppi ya fiyo wonu mis awa ko jento Allah no yewtama ka alqur'ana Allah daari ya bani adama ko ayo geɗal adama la yaftinannakum sheytanu wata seytanu jarbi on kama akhraja abawaykuma min aljanna hano yaltiniri noon baba mon e nene moɗon ka nder aljanna si tawina sabu sheytan ko janfimoɓe meɗen ko o holli baba meɗen o yiɗa baba meɗen harayno fof ka aljanna heɓeteno ɗen kono o holli o faɗaka en o janfike ha tawi ko en cippo ka leydi ga Allah daali ihbitu minha jamia on fof tippe ka aljanna on noon Iblis waɗi o yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima
iblis woni sabu conci maɓɓe ɗin iwde e maɓɓe fiyo holluɓe ko suuɗi kon e ɓandu maɓɓe. mi ndaari tafsirji goo seeɗa nde halfere ɗo sawa ɓe innaali awra allah nokkugo ko inni ko sawa e muɗum fi honnum o inni sawa wo par ce que li annahu yasuu sahibuha zuhuruhuma kala jooɗiiɗo ɓanndu makko ndun yaltiti ɗimmo o yi anndi ɗimmo makko mo wondi on yii ɓanndu makko ndu wallahi welatamo ko ɗum wasi awra inna sawa an noon tawa ko yayaw jooɗoɗa e podium adna o fof no sutima maadallah yilti ɗon kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe makani en kullu mawludin yuladu ala al fitra kala boobo ko heɓete ko e laawol fewugol ngol ɗo noon oustage ɓe men ɓe yewti en nanen natataka aljanna on innaɗo dayyus neɗɗo mo ha jaka ɓeygure muɗum a humpaka si ɓe jangi alqur'an a humpaka si ɓe jangali nene baba nayoɓe nodde ko papa mama joni ko ɗum tum ɓe noddira e ma ko français yewtataɓe ka suudu ko anglais yewtataɓe ka nder suudu ta ɗum mapine ɓen ɓe waway ɗum joni noon si ɓen yeehi wonoyi waɗoyi mis ɓe ara ka suudu féliciton ɓe o heeɓi trophée awa jento kullu mawludin yuladu alal fitra kala bobo ko heɓete koye lawol fewugol ngol fa abawahu yuhawwidanihi ko baba makko wattamo al yahuda aw yunassiranihi ma waɗamo an nasara aw yumajjisanihi ma waɗamo majus wo wonno wano mummunte rimirta noon si nagge rima nagge donc neɗɗo yo o wonu moƴƴinowo akira makko wata wonu neɗɗo bonnowo ko tawata nafoytamo yeeso ton o aduna ɗo ko fanɗuɗo allah jeyɗo aduna on ko non o inni wo matawu duniya qalil dakamme aduna on himo fanɗi ko kanko jeyi aduna ko honnum inni aduna si en daari ka alqur'ana allah no inni nokkugo qutufu ha daniya dimɗe aljanna ɗen ko joluɗum ko kalima aduna o wonɗen ɗaɓɓude ndaare kadi e suratul bakarati ko honnum annabi Musa maaki atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun on ƴetti ko lo'i kon on acci ko ɓuri moƴƴude kon donc allah tigi jammuɗo adna o ko o inde lo'unde o jammi adna hara yimɓe ɓen no hani wattangol hiila e muɗum surtout noon kadi mi anda si ɓe yewti fi organise oɓe fi mis ɓen no tawa e ko soñji jama o ko wallahi portoɓe ɓen ɓe inni ɓe jonni rewɓe ɓen liberté kono ɓe jonnali ɓe liberté rewɓe on ɓe gollude ɓen hiɓe andi kamɓe gorko salaire on hina gotum yilti ɗon kadi ɓe newniro debbo yahu yeeyito ko ɓuri yurmude kon baba o rewa bimbi ɓiɗɗo o rewa kikiɗe o andali baba makko rewi ɓe fof ɓe rewa nokku gotum ko leyɗe porto tun holli en ɗum ko ɓeɗo woni ko hollata en dina fabi ayi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun ko honnum kadi gomɗinte si feƴƴi alqur'an on e ayaji allah ɗen allah daali wa fil ardi ayatun lil muqinin ka hoore leydi gay mo waɗani en mandeji yonuɗe fi hollayɗen wondema ko ɗum ɗo haanuɗen jokkude o inni kadi wo inna hadaynahu najdain min fewnimo gotol e laawi ɗin ɗiɗi imma shakiran ko goo o yetti allah o detta ɓiɗɗo makko o jonnamo coñci l'islam o ɗaɓɓanamo suka hulowo allah o hokkamo sabu na nelaɗo sallallah alih sallam e maaki ida ra'aytum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa zawwiju kala on mo yiwɗon tata eɗo weltori dina makko e nedi makko ni okkemo ɓiɗɗo mon on taw ndaaru goɗɗum mi darnora yewtere moƴƴo meɗen go'o himo inne Abu Widaa hari fus o ala kono ko tinniɗo jangugol alqur'ana ko tinniɗo ƴettugol sunna nelaɗo o ari ka karmoko makko Sa'id ibnul Musayyib ko tawta babiraɓe buy watta hande si jiwo woni ha heɓi mis ustas jo torota ko on heɓamo si jiwo woni ha woni miskino torota ko on heɓamo hay so tawi noon woni ko tinniɗo e hoore dina kono Sa'id ibnul Musayyib talibajo makko Abu Widaa on ɗon ɓeygu makko feƴƴini woni balɗe o yiyalimo o hattimo ka duɗal ɓenni min wayri humpitade fi makko oya aroyi ka duɗal o inni karmoko en o yaafoto mi wayri ga jangugol ko tana ko sonnajo ango woni ko feƴƴini
karmo ko makko Saïd ibnul Musayyib jiwo mo tata ko ɓiɗɗo lanɗo on torino o sali okkude ɓe felimo fi honno hay okka lanɗo on ɓiɗɗo ma on o inni wondema min mi wawata okkude lanɗo on ɓiɗɗo an fi honno hattan mi okkamo mi faala kay ɓiɗɗo an o yahu yi o ndin jawdi o wuran e ndin jawdi ɗon o yejjita Allah o ƴetti ɓiɗɗo makko on o okki Abu Wida hoolaki ko jelo hokkirimo Abu Wida inni wo adna o foppe ɗuɗude muɗum ko mbuɗɗiɗi mi mari wo mi hokkirima ɓiɗɗo an o mbuɗu ko sifa ɓeeɗo tawata woni waɗoɓe fi Allah haraynaɓe yamiroɓe ɓiɓɓe muɗum sodanaɓe conco yeebikoyi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rentini fi muɗum alqur'ana rentini fi muɗum sonnaɓe ɓen wonɓe wadde ɗum wallahi haysi ko jiwomo duuɓi 7 mamo duuɓi 10 hiɓe andi koko boni o tigi woni wadde yo Allah ruttu en noon seede muɗum si fatunde waɗi miɗo manditi Afrique si fatunde waɗi ɓe tiggotako ɓen ɓe luɓoto wudere ɓe luɓo tiggare ɓe fawa e hoore maɓɓe ɓe yaha ɓe wulloya si ɓe gayni wullude ɓe ari ɓe itta ɓe jokka haaju maɓɓe seytan on hettitiɓe kadi haray ɓaynayi mi juuti jonde nden ha tawata e yimɓe naatoɓe filande hara mi ƴetti tan maɓɓe on haray min on hiɗe mari rendez-vous si Allahu lan on jaɓi e nder lewru darotono num miɗo tambini paykoy koye affiche oya e fi muɗum e yewtoye seeɗa fi chia sabuna ko ayɓe meɗen noon en anda bone maɓɓe yogaɓe e meɗen berko Allah newni no fensiten fi maɓɓe هذا وفي الختام أسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا مجونتي وميكرو. السلام عليكم. نجارة موسى البركة بوي يلا يبغون كبري موجودة. joni ɓe maaki kadi wo ustasi julde en kadi no nder ton ɓen ɗon kadi haray no faala yewtude ɗon seeɗa hara mi anndini on kadi fi question réponse on hannde haray question réponse ala hannde inchallah kono ustasi julde en no naatiɗo joni haray min jonniti ustasi julde yewtere nde assalamu aleykum ustasi jarama on jarama albarka on jarama en weltanike ustasi maako ɓe ɗon ɓen allo min nande ustasi haray on jonnitama yewtere nde on duwanten ustasi ɓen ɗon ɓe ittano en ɗo inchallah awa vraiment ɓe jarama foto noon en weltanike ɓe en weltanike kadi waɗuɓen taaligo ɗon haraji ɗen tori Allah yo Allah noon ɓe waɗano en rendez-vous ko ɓe maaki kon haray mohadaraji sugu ɓen noon ɓen kadi haray no jenta moƴƴa haray en torike jama jentiɓe ɓe yoɓe watta yila ɓe wakkiloɓe gollitira koko ɓe yewta ɗo haray ko hunde kelɗude ko hunde moƴƴere haray nafayde ɓe adna e lahira haray en torike jama yo wattan yila courage o moƴƴano jentora ɓe karamokoɓe no tawa e ko ɓuuri wonde facile e ko min organise fiino jama on hendoro karamokoɓen wono ko laawol kisal ɗo e ko wono ko Banyan Technology Service haray si tawi on tigi no faala heɓude wono defte ɗen ka audio wono Qur'an on fof ka fira e pular e wono defte 50 goɗɗum firade e pular haray ɗum ɗon no waɗa e ka Banyan Technology Service haray yo on tigi noddu ɗi numéro ji ɗo si tawi ka Viber o wawa e noddude 664 33 06 56 hara on tigi yejjitali waɗugol code laggine on 00 224 haray vraiment mi weltiga moƴƴa mi jarni jama on fof mi perike ɓe gollitirgol koko ɓe nani ɗo haray ɗum ɗo ko hunde laɓande ko hunde moƴƴere kono ustaji en makiri ni haray wono Afrique ga ha joni si fatunde yahayto woɓɓe ɓe luɓoto ko ɓe tiggo après seytane ara hettita ɓe haray ɗum hulɓini ha feƴƴiti wono o miste koɓe maaki ɗo haray vraiment ɗum ɗo jama o rewne mum wattana yila on tigi andita vraiment lette Allah ɗen o wata muññade ɗe hay berko fanɗi e majje haray vraiment min weltanike on min jarni on min torike on ɓeydugol ɗum ɗo courage yimɓe ɓen e ɗum ɗo ɓeyda wadde publicité ji ɗin ɓeyda andinde kadi yimɓe ɓen ko honno ɓe wawata jantorde radio o haray ɗum ɗon kadi ko ma ɓeyda noon ɗum jama o moƴƴa wona vidéo on ɗa to wawata yonde iɗo wawi wadde kadi photo jokkintina ka publicité ji hara on tigi no wawi andude ko ɗo windata numéro on ko ɗo windata code on vraiment on jarama mi weltani kaw moƴƴa waɗuɓe yewtere nden waɗuɓe taaligu on onon organise ɓe ɓen e jentiɓe ɓen fof yo allahu on waɗa en ka aljanna makko o okkora en ko nafata en aduna e lahira o yafana en zunubaji men ɗi godanna e waɗugol goɗɗi o fewna en o felnana en ɓe guureji men ni
nam ɗo jonti yajja nam ɗo men jenti usa mawde on jarama onon kadal baraka buy Allah yokku ɓuuri joni aray ɗo amin haray kadi noon watta noon e yila e mum o keseji ɗin no moƴƴina accitani keseji ɗin tan ɓay haray karama koɓe ɓen ko woni e makude kono laba moƴƴa duwaka bonnede yewtorni so yeehi ha hatta ɓeyde mumen tan on seeɗa ɓay ɗum ɗo kono ima mawlana ɗo imo laba kono keseji ɗi yo aru keseji ɗi noon moƴƴi dey namo usaɓe namo inchallah joni haray juma ara won question ji ɗin hannde haray question ala hannde no usasiɓe makirani men noon nam e laala e mum aji abaɗe question ji ɗin haray hannde ɗo haray ɓe mari ganto donc haray yontere hannde inchallah e laala inchallah ok mi sikkude ara ko onon kupi kono hara gasi ɗon kadi e laala e mum vraiment on jarama mi weltani ko moƴƴa hajja mi weltani ke on fof moɗon haray mi wawata limtude inde ɗen ɓay haray woɓɓe e mon to yiiɗa inde mum wowle haray kadi ko noon moƴƴiri vraiment mi weltani ko moƴƴa min jarni on min turiki Allah yo allahu o yuɓu en fof min ko ɓuuri moƴƴude joddi yo allahu en waɗa en ko aljanna makko yo oppor en ko nafata en o danda en ko hulɗe en o fewnana en ɓen gureji men ɗin o kora en ɓuttu e leydi ka leydi nan ɗo e kala kadi ka wonɗen inchallah haray vraiment mi weltike moƴƴano rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah karaɓɓinningol on jarama albarka buyi onon kadi bon ko ɓuuri moƴƴude amin joni usa amin haray ɗon wawi waɗude hito usa saliw liye si ɗon toon ɗon wawi waɗude hito noon kadi ɓeyde no en duwa on ɗo are usa fiɓɓen ɓe yalti nder ga ɓayɓe mako no ɓe mari ganto ɓe wata question réponse on hannde are usa saliw onon kadi si ɗon toon ɗon wawi natutude ɗum suti on toon ɗon wawi wadde ɗon duwa seeɗa haray hannde hatten ɗo inchallah ha yontere hannde so Allah jaaɓi usa saliw liyeɓe assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah a waɗani en ɗon duwa ɓay usafiɓɓen ɓe maaki ɓe wawata question réponse on hara ɓe mari ganto hun ɗon hannde seeɗa hara ɓe wawata hannde en accu hara yontere hannde inchallah اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين هرمي يا رجل قول جيجو modon jarama joni albarka Allah ko baraje de ngara hande ko do wonde hattude ala do men andintina toujours ko pay koy neli men ko lawol kisal wonde may be faala wadude darso fi du'ibe ben joni haray kala faala do yo windambe ka duma masiti mabbe lawol kisal hara be jettoda feere ande ko hoddum hatton jina inchallah haray be habbi ton yo hay aray ko on contact so do mar numéro ji mabbe de ma winda non be kala lawol kisal inchallah haray hatti do hande yo Allah alan don tawne yottere hande inchallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh